Umva inkuru utamenye hagati ya Lionel Messi n'ikipe ya FC Barcelona. Ntuzajya ubona uwo bise Lionel Messi agarutse gusura ikipe ya FC Barcelona ntibikajye bigutungura. Umva iyi nkuru. Lionel Messi akiri umwana mutoya ahantu bise Argentina mu gihugu cye cy'amavuko. Lionel Messi yari umwana ufite impano yo gukina umupira. Uyu mwana akundaga gukina mu mihanda yo muri Argentina. Umunsi umwe abasikama b'ikipe ya FC Barcelona bashakaga abana bazajyana mu kazemi ka La Masia. Lionel Messi bamukubise ijisho babona yuko ari umwana ufite impano kandi ari umwana ufite amacenga menshi. Abasikama b'ikipe ya FC Barcelona bavuze ati uno mwana ni umwana mugufi cyane ariko uno mwana rwose yavuzwa tukazabona kumujyana mu kazemi k'ikipe ya FC Barcelona. Umva ariko imbogamizi yabayeho. Ababyeyi ba Lionel Messi bumvishe iyo nkuru babwira abasikama b'ikipe ya FC Barcelona yuko ko batabona amafaranga yo kuvuza aho bise Lionel Messi kuko ntago bari bishoboye, ubushobozi bwabo bwari bukeya. Abasikama b'ikipe ya FC Barcelona bumvishe imbogamizi z'ababyeyi babo bafashe uwo bise Lionel Messi bajya kumuvuza. Lionel Messi bamujyana ahantu bise Barcelona baramuvuza, Lionel Messi arakira bamujyana mu ikipe ya AFC Barcelona kuko Lionel Messi yari afite iyi kibazo cya growth hormone deficiency, bivuze mu kinyarwanda ngo yaburaga imisemburo imufasha mu gukura kuko Lionel Messi yari umukinnyi mugufi cyane. Rero nimuzajya mubona uwo bise Leo Messi agarutse gusura ikipe ya FC Barcelona nibikajye bibatungura kuko niyo yamugize uwo ari wo mwabonye watwaye Ballon d'Or n'ibikombe byinshi bitandukanye. Yari Alexis Sanda Football. Umva inkuru utamenye ku mugabo wamaye nka Garrincha ariko amazina yiswe n'ababyeyi niyiswe Manu Francisco de Santos, n'umunyabrazil avukiye i Rio de Janeiro. Uyu mugabo yavukanye ubumuga bukomeye cyane akiri umwana mutoya kuko amaguru ye ntago yanganaga yombi, kumwe kwari kure gusumba ukundi kandi ukundi kwari guhetamye, ibyo bise bored legs mu ndimi z'amahanga. Uyu mugabo yari afite n'ikindi kibazo cy'umugongo kuko umugongo we ntago wari uteye nk'uw'abandi, ariko uyu mugabo yakundaga gukina umupira w'amaguru akiri umwana mutoya cyane, ariko abantu benshi batekerezaga yuko katazaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko we yabikoresheje nk'intwaro ikomeye cyane kuko amaguru ye n'urutirigongo rwe byamufashaga gukontorora baro vuba, akayihindurira icyerekezo kandi akamenya no gutera dribble ku rwego ruri hejuru. Uyu mugabo yabaye mu bantu bari bazi amacenga cyane mu mateka ya football, yabaye na legend ukomeye.